Muhera, muru na giko kuma mitaro-ini ino ya maai ma giko niguo thina munene uria ukoretwo ugithinia Aikari na ahuri biashara kuma tauni ya Embu. Aikari maugite makoretwo magikara muturire wa guoya wa kugumirwo ni mirimu iria yumanaga na giko, kuona kwa ihinda riu mitaro ino ikoretwo ikioranirira giko gutari na ikinya o riothe riratacukio ni thirikari ya kaunti iyo. Tue ava tuikaraga ava mutaro uyu yani kivwai no turetagira rwagi muno tukariwa rwagi rwa makorakini twarorire twakombea barungu na abo uguo na kuringana mutaro bane tukakora yani mutaro na turetera rwagi arafu riu na tuikaraga ava na turecagira ava riu tukakora. Kuringana na onjoria aria makoretwo magitabaniriria biashara ciao tauni-ini ino, maugite wira wao ni urathi na mbere kuhotoma kuona muhera muru uria ukoretwo ukiuma mitaro-ini ino ya maai ni uracungira aguri metheme na gukuhiriria biashara ciao iria iri hakuhi na mitaro ino. Ukunikwe na wage giko karuta wa haraka wethekanavyo tondu rimwe ni giko ni kikaragavu muno na nikinungaga nai muno nginya gandu ni marigagwa ni ndu ikiranunga guku ukaigusa mundu agi complain ana agikugurira akirigwa ni muruki wa ndu ucio ranunga guku mucuku taru ukaroria mutaro toyo uvana giko kitheri ana no ona gatheri bure mundu titurathi gupaka boko na ni ithonyire ku ni thukire. Aikari maugite ihoya riao ni ati thirikari ya kaunti ni kumateithĩrĩria gukunika mitaro iyo niguo muhera muru utige kumakinyira na oho niguo kurigiria andu matigate giko mitaro-ini iyo undu uria uracungira mitaro ihingane. Thirikari yetu ya county government at least iroria uria ngitutethia iturutagire giko tondu ni turivaga na ituthondekere cioro kwina thina ciria ya cioro no turware mirimo na twina thina ciria kusema ukweli tuko na shinda matingikunika wothe uguo bane matutherthererie guo tondu no guturetera mirimu ita miega na nginya andu ni magucaga ku tha cingi tari kuna mundu turigite kurogota aba uguo ateresa kaunika kugura kini nitungivoya ngavana wa mbora atu aitha tukunikire guo kana na tondu turari bakanju tukora tukivatirwa muthenya. Aikari maugite ni makoretwo makiriha magoti maria magirire, koguo thirikari ya kaunti ni yagirire gutigirira kuria maraikara na maratabaniria biashara ciao kuina gikiro kiria kiagirire kia utheru. Handu-ini ha Inooro TV, njitagwo Kate Muthoni.